Anapei Merawasi. Say, who ye, Miss Mahoya. Onyamiache nkwa. Na baby ameti mi chade attention TV adwakasi no. Na woso wa wo hwe me bisa se awrade ache nkwa. Anapema mko munuma so. Ijira nyankopon inshira enkam. Na medin adodo ne nim se prophet back to back. Odifo back to back. Anapedie me mane hyehyini pa na mmom be kanya nsasem a wa asem no. Na matrete na me yi atuyi. So bi ya de pa ana oye bone ne ye kade ya oye papa nso a menua aye nka wate. Ami ka se mi kiro. Owura bi nya sika pa na ne yere akobo pass yi mekunu. Na papa nso ye so popeni Aroba sene banzo sika na wo kra ano se minni sika wo fie wi mo na emu metro check amamo na mon konko yi na akromfo ne wadwe se ya nyi check no na emu wanka sapoyi na wakeka wie no ba kon kromfo ba kon no papa yo kasa firi ni mu ti mo mayentie no no mu jitu ana aroponya bre na ti asemo yi o be say Attention TV wo saka video ya like subscribe share emani part 20 na ba yinshira na so ma kan krompo ba ko sa papa yasmo kan o kasa free ni mu ti nyai ampa de chi na papa cho check no ko yiska no fra krompo no sa ma panchi mo mra machi ampa krompo se no ye ma maji fakoto baby papa nde kokoto cha krompo ji sika wie no ade chi no msan ba papa no no mo di picture be chese hwan ni o se me yere o so yira boy pass ye mra mekun na so papa yonti ana asema papa no ka kire krono bonu mu se ebra mo bon krono o mo ba no bi o se ka ne so wasa ba o si da bi na asem wo ho o sa asem apato wo se na ka metimi aye ti sem mu kane na meti sem mu na nenso Kristo asesame enti mo posika be de ba mo nkoye adwuma no fa mo bra akrompo yi discover papa ise o yiri ne boy pa se me kunti enti mi sika no ya musa akoma pa o kita no esu esin ya wo yiri ye no mame so papa yo ensewu a o papa yo e de bekwa fiase na yenyina yenua bema kwasi aboaje the Darren boy ono wasa na bebekan wa ya die bia ni efi se sa akwa no o ye ni papa ni po bi ni asase so kwasi aboaje the Darren boy e ka se obeka shata wale ho asam ya ma shata jina so didi o se kwame despite atem odidi paradise atem odidi ofori sapon atem enam kwasi aboaje nsema okokan ye enye shata nko shata tumbe ke kan nsema anu wo ya kire papa yi because you can me kura so me be ka bi me tu no for sa de no ye no ama Ghana fo bi so no mu sopa no ma eye ne de odi bi na efiri wo no anso ba odaso ye ne radio atuma asafo proba o no obeka afie ya okom singaton ya anko ye ni boys onya sa no nko etire no metu nyum no eno so amafo be di kwasi aboaje the Darren boy atem na wey me bo metiri mu kasa ba kase be pese enkomo bi akoso between kwasi aboaje the Darren boy ani abranti ya sebia buru sebia nyaado wapo no bebrebe oto nwumi ye freno omanie champo tapite kum wagina ni ti ejina wiem se ye de Ghana constitution ni na ato so a ye be kan no onwa asem na meke na wamu se obanyansafo ye tunufo ye nkana asem
ade so to so hwem mepa so se be ko yobi na amoma me nkomo a Chapita kum ene akosi abogidi ewi ameto so oh pajasa me try to Mahama so ana of course entro asema kan tie me pese tie fo na tie ase wo ye gospel nyumtuni stay in your lane to gospel na politics na wo ye so be so atiase ye because audio you don't need to talk about politics audio na no I'm saying that obeya nyabutre ne suan ye na say what did I say here which is not true insure na wo dware wo mu insure na so che wan hwe be fa akwasi nyabutre me say no Nicholas nyabutre they won't can men to us here are you guys trying to convince the listeners say don't stop doing former President Mahama wan cancer free education enu kwase e introduce one na me boy no tie e dey na boy unti brofo no na the okay na never waka dia me so me dia ma no unfashi mami you just came I'm on air. What's it mean to you? I'm listening. Oh yeah, what's it mean forward? Former President Mahama is against free education. That is a liar. That is a one. And everyone said gospel to me. You can come and sit on radio and lie like that. And lie about what? You are saying the man is against free education. The man hasn't said he's against free education. And you are still insisting. And when I say, oh yes sir, may you if you also meet the rain round. Out of what you want, my intro and come this way. Me say high attention TV subscribe na share na wo so mo bi share money pa 20 like it na ready be share wa be ka bu share mu ne akanya sakasa nya temdidie e ba cho tie me Chapita kum ye nya nim so ya nyumtuni na nan se be wu se Chapita kum atwene na si ya former president so hwade answer me santo as producer your former president John Dramani Mahama Okansembi. Me pesi etia no so obefi abamo se accept my country and God will judge my works. As I've said before, I'll allow history to be the judge of how I have served my nation. How well I have done my part in running my lap of that relay. What that verdict will ultimately be, I cannot say. I can only say that I have done my best, giving my all, and done so with the best of intentions for my God and my country. Nipa edina tem sopano. Sorry tiano. Sham kontom pogu no so. Edu be krasi akoya konfirm to kobokina ni nyina ni panti no ye kan ho nsema ma soro kra diyaw anu ode ba be kasama banyansa po no timase no no be timase no timase odi matema ha me because ofa ne una no sifie kra wadi natem nti enye ne bi ye wo odi atem ni wie na utapo wie a no wadwen sunsum nsam so ayden aka ho se udi obi atam no anya obone asunsum nsam no de ba ho ha enyaw ana enyaw yo yanko eni mai na we na Chapita kum si enim se obi a gospel ati so to nyum so ya politics ye behu na monto aban magbawumia na John Dramani Mahama de oba onye hwe waka papa nkasa because Ghana politics time oka osi ba omia de motoma no a obesa ba mo ho abesere ankasa misimi nkabi na ade akwasi aboade ayenti na mebe kasa obeba abesere John Mahama de obekunye na wakọ ni 4 years no obepe no ho no akọ wani awie ana oto ayampia di papa yatem no kan samsa ba omia baba besre 4 years time akọ na medwe hu se ene Ghana de wodi asresre aboyedua asresre efri ya na ma bere so besi nne ye de sre nko ade ye ya ade na nsemi wo mampani kufo sorry
Ekufuado Kroya Russia focus Ukraine me patcho me right and a producer Obuko ho na na akosrese akakura Russia betu bomb agum na na ukosra de wide na me dwe wonam sa tina tapite kum se ba omi ababa besre na semi beto medwaso no anam se no esa me matiefo ne ehunumu fo bi hu nyansa wade bi se ka sese nkwandia ene ga na ye yade enu na kosia boachi the daring boy be manyansani before me kaso nyansani no me pacho wa wo hwe me twu bible me ye Proverbs chapter 15 verse 1 going me maya kan sesia na yemfa enjaje asam na tapitekum ene kosia boachi o kase peace from there me be kasa wo ho na oyimi film krade wo tretewe mama hakora nyehwe na honsu medi akosia boachi ho ya waya de na me bible no be kasa na twere no a twere kwan atiefo what for bible there me siko Proverbs chapter 15 verse 1 going grachi ya go tetetetete na atiefo emfa yemfa yedma to boas na hwe wa bi ho oh me aya me pedile asa ye ne atiefo ne adofo a ehwe Atachi TV Proverbs 15 1 going na yenhwe ade akosi aboaje ye no enne omane champon tapita kum abranti ya Kevin Taylor say o tipo clear no we pagya no to akosoro no de asra ne nantam oh ubi zamra meka producer pacho ma yentie Kevin Taylor so se ba kafa omane champon Nicholas Omane Champon menya sure say guy obetuma che ono anedin ende bia makasa asem we mu nyina omahu say Dana Samokura wagimi kura mpo we nya opportunity ma NDC MPP for man contract we ohunu hu so nyansa chen Dana Samwa ohunu hu say ne ebie chen Dana Samwa hwene punk I say people so wo semina o de sra nyame akira so be ma oyusuru hu ye nipa ye tena say we die ono na nyame afre no wa hwiana botiom da wa hwiana be ma ho da ne ho bon so pokre ne ade these are not people we need to waste time on. We don't need to waste time on a man who spends hours bleaching himself. Otumi opportunity na odi nkufa no hwase se ne hwase be efe we onye nipa otumi dwene kwa echire obekono gina hwe no opportunity wo fom adan wo butuni kon odi nkufa no hwase ma ne hwase ayefe. These are foolish people. Oye washo oye washo so na asemi o ha ayana yanka kire wa befisi eboa na sabe Nicholas Omane Champon inti o ka chem se ni busuani ni John Dramani mama nkompe wabie bachwan yankwe Proverbs chapter 15 verse 1 going Proverbs chapter 15 verse 1 going ko eti asem no o se enkwaje ne aseye oseye ko Osi muaye boko senka enibre. Ti osi muaye boko esankai enibre. Arofo o de to basman roshi. Asem tire e daso se enkwaje eni oseye. Na me pese bibisa se tepite kum na onko kan kwaje asem a oto gospel. Maha bashal wa Masbas Mahashara Masbas yanko twin yanko kan we ana yebabo ni di olodi bana te se dia odi oseye kasa ana Omane Champon odi nam yanko ase na asem den hanya abufuo mu asem den hanya abufuo aha na kwasi aboaje pass no media me studio ase me kase won ni ama kwasi aboaje me bo na baso hani o because Peace FM efo koye report from Kumasi said John Dramani mama said oba obetwa free education excuse me, wow, bank of free education.
Wanza good in a summa, mobile better on this month, yai. Wanza good in a sum. And a UTV 4 year could try ye. Almost say a false reports. And on mobile be patcho. And two fish are the darling boy. Producer, Messel say apology na UTV for the ma John Driver ni mama no. Me pese mo bari hwe. Na bra ye kasa ye de atoso ama etiefo na motie. Ye fa ananas bi ne ya ye ananas pa. Na eno ana UTV kase ye de chewpe modern ema opani a otu franka ama NDC amanyuko His Excellency John Dramani Mahama. Esan se dedi kan no omampani dada otu franka ama NDC Yenra John Dramani Mahama onyina simpie bia so da enkan se ono osabe mampani wo maimu a afi wasi resource eba so eba ye no obesan ama ya remarking obesan ama ya marking fufu biem onka wo ba bia da na se UTV kase ya yemfum so kase pa enu nti UTV adwuma ko no ye mpanifo ane ye news editors and a news team ni nyina ye de chow pakese ma opani a otu franka ama NDC amanduko no His Excellency John Dramani Mahama say enfum so na yaye onfa nchen Me pa to be so fu die oye NDC ni enye NDC asem ne ye kan ye kan yo Nicholas Omanie champion yo so otu gospel no afi be wi obewu sese kombi na di abrantie ya ana ye pa werefo bi ne wage ya ana bibi no penti no ye saa ye nyina ye bi hu na fa uhia no a me hu gospel atia ose ade e ho na kwasi aboaje se no me ma kwan platform a me ti so eso me ma untum futuro amfa hu ni pani oka no mane champion aka oka no mane champion aka na abra mane champion si o la se o ya ade ma be plastino na wo hwe be ma ho na ma se ne ka bintele ka no utimi si wo yusu no ho pa obi a yusu no ho bia kwa asam de o kapa e pa to tie mi o akwasi abuaji sabi wuti wo nim se wo ye hoso a eso panyansani a sabi o ye politics out in politics o ye di atam nim na Nicholas Omanie champion a sabi obekon no hide you me kasa wo mo hide nye nipa nanso enam Ghana politics dirty politics nti Nicholas Omanie champion tumi be gina ba bia no di John Mahama atam me pa to ti me kanena inkontompo hopsi adoye producer mumfa hopsi adoye muhwehwe hopsi adoye pacha wo de ma John Mahama. One day on television I will kneel down and say, Mahama, I am sorry. Are you serious? I will say it. You kneel down? Oh yeah. And tell live President Mahama? Yes. Say you are sorry. And someone make kafa no so I angel. Ah, are you serious? Oh, me na me gajo. Na mo hwe Captain Smart pacha wa de ma John Mahama. Me wa. Ha, ye ti krom ha. And ye catch and say Mahama watoto adan. E wo Dubai. Mebwa. Mahama, I want to apologize to you. I am sorry for doing that story. Me who here will newspaper sim online. Tie, Kafra, John, Kafra. And Mahama or ye corrupt watoto wo Dubai. Eti me share that or plenty ticket. Konin nam Dubai mko he Mahama dan. Me ba ekura mentumi ankasa me hu dan wan po. Mahama Kafra. Na mo hwe onabo Canada Japan. Ne pachawa odi ma John Mahama. You see, I've learned a lot in politics. Let me apologize to President Mahama. Oh, you want to take this opportunity to apologize to President Mahama? Yes. On what, please? Yeah, because, because of NDC, MPP, the way he has handled me and the way I have spoken harsh words, I think I have not been fair to Mahama. Wow. He's such a wonderful. To extend that,
Mahama, former President Mahama, his wife loves me to death. One day, we're in Parliament and President Mahama came. He said, hey, come, my brother, come. You know, the way my wife likes you. He said, if I am not alive, the only man in this country that she would love to marry is Kenneth Japan. Really? I said, wow. Oh, yes. That is how nice this man was to me. Tapita kum, Sam Crawford can sama no think right on Dramani Mama. And then one by Pacho. Bisawunia Ponce and then the music career or the Druse. Ampon your politics dear, but one could did it on Dramani Mama. Bama, one man we are saying who say what end the music career. Nenya gospel now to name we the worker for Satan. I am here to fire you. Agosia Bwaji, why are there to resist this kind of cheap talk and cheap political wisdom? Got it to us, mommy. Me no. I say enyansa forte chere mama nimdie ye de. Enyansa forte chere mama nimdie de. Eye de je Agosia Bwaji, o yusu nyansa na hu se asema o mane champon eke kanu nyansa nim. No de oseye ebe san bra mani pagana fo abeyewo ehwo de me bon sem ma. Why are there? O mane champon timi bon nyum e de prophet Emmanuel Kobidi to so. Bella Sony, I am in authority. Unin Kaye. Ya papa, Vice President John, Dr. Alaji Muhammad Baumia. Mesra says, "Oh, percent nipa." And Casamana, who may yakona. Me pato, atem didina mo de year politics 2016. Any or sending Katusun. Ghana for Eddie Omonsani no muturu sebe. And who says, Sana MPP party. Omusu. Ni omo pan na kapani ti se KT hamo ontimi medi di atem and my public say if anybody you have a gun, if anybody does anything wrong, I'll shoot. Nicolas Omania tampon e futu kaka mema on say omutro BC wie this coming BC omutro wie a na nkola ni be ko school a won ka say you underground journalist na mo fanko school su bi mu na mo ko hwe ne ekoso no mo ko hwe ne ekoso John Dramani Mama asema kan say free education there's a more ye block akanwirem oba is going to take it out and make sure say nkola ni na be ko school once amane champa ma say na ko free education o ma say me ma mienu na wum sa kwala de ko to afram place na se awufo ni nibi no nko srese me pacho mama mi school e ben ha uwi a omudisika school phone teacher for no they claims money. I am here to tell you uwi a schools akase bi ti se presec na se for no any schools a e won fantepim ni ade no you pay money ubetua. They sell it like tomatoes. Amu be school na se kwala ni be anya school ka se na kwala ne pa obi okra watwa school bi ya fa ma no ati se ne maame ne papa si akire ekutua ase de ama no aya omane champo ukoye sa research ukoye sa check no me ba eco school me ba eco school I can't tell you. Items are 12, you cross more than 10,000. A4 sheets. I'm with Chini. Oh, I subscribe. I can't go use A4. I'm not printed. Ada na. O manager for your free out here. Free is a won't you have here over bag and now go. But when you see a warm books, Abatono. Aban to me provided textbooks. So Aban provided to the teacher for one day. On my nature for catch your vice president to all colon check it. I will phone soon. That we are member me Moscow needing.
am say PTA levy anya kwara na di no school and so aban ka say PTA levy no mu ntwam but teacher phone say esi etua me metua ba ko the second one no teacher ni say me ba no entua ntino one mark classes one day be so dey ntino o mani failing the subject me ba ne mo yo o mani failing the subject me ni teacher ni enya exchange of west our phone so then I make sure some report then the headmaster assistant headmaster came in and I apologize say o mama me ba na trouble pa ne biem amone ba no na F9 teacher ni failing because of PTA amane champon corrupt awo wa ko prison nti sende o person kasama vice baumia vice president an kan fumso ni hu na mo ba bia wo keka ko no amarate wan hwe bedu ba bi unye ska na dia topokle na sra na waja o 55 na to ano na se unya e bia NDC fo bi ene je wonwom ho obetima bonwom ma party no eno fumso bi anim ba bia wo keka ko no o mani champon ebe how dachi min ka dachi mpo just 5 to 6 months yeah ebe ma big problem na wura studio bonwom ni panto ebia wa utu ebia na jo mama onwum mpo eye ne de ede ni o seye ene de na wayi wani ma wudi atem e kania eni ho won se kwasi aboaja korete me ni peace afamfo a wo yamfra ni pa bi sei bible say yamfra ogimifo bi sei e we be panyansani ya besiwo nti wo yo nyankopon hweso de na nkoda afaso aba ne bi e ma na hye no nyam krati to so ma me ase na nkwasiafo anoro agimisem wawo enkwasiafo ano ahura agimisem ti o tepita kuma ma ne tampon me se wano ye nkwasia bible say okwasia eno huru agimisem nti on huru awa huru ho uku hu ani ma se poto eye kom na de anade ne how unim Kristo untinya me ase upeja urade ase na nyonyam ene ne ba bia ko wi politics ni atem didie na do wani ase former president ho ade na ma Ghana for decide na Nyankopon so decide na mo woda so a eye ne enye abrantie ahini ene da ho ne wi ase ahini o na mo ko kama sama aya adwene ho no ka se na Bible ko yansa no o se na awrade ani wo man nyina rehwe aboneyefo ne apapa awrade ani wo man nyina rehwe aboneyefo ene papafo nti se John Dramani mama ebe ye ne yetene a o se accept my country and God will judge me sa ni panu nsuru wo mu mutwa mu soliti ani nyina e pacho nti wo amane e shampon kakra obedi nti ene ja nwom to ne hu se wo ya politics tro wo hu na moto bo aso se kwasi abodi ka se kona ko hwia ne yie na ne awo ye rutu mputu egu ni pani oni se babu mani ma se oni so babu abusu ani ma se obi abe hu se komene dem obi abe hu se komene dem na ka mi meka bi but wo ye gugba omi ani ma se mo ya se MPP musuni ban no obi wa wo CPP o enso ni awo ye nti ankodo MPP baba dan na chi ya koma ndisi ade na wo pese wo ya politics na wo nya politics a ho tie nemu ayese asema papa ne kan no wo hye no e de to no so Proverbs say ojimifo anu yere to aso atwa 9 no o se na techema bra ye nkwadua na emonchia ye hunhum mu mubuye
what you say into one kasa na obubu abrabo omane chapo one kasa obubu abrabo one kasa obubu abrabo. Now the management of Peace FM with the credit of Akwesi Aboagye, the Dale Boy Father Distin, and Sir Kwame Despite and the police upon indeed near Akwasu with the previous of Mustation, you know. Now Peace FM band, people love Peace FM. About 6 months here, Peace FM 104.3. There's will be a copy Peace FM 3. And somebody is a papa and somebody a crouching. But not yet. Mama Mania Champon, quite so many vice president at them, a former president at them. The Emissary said, Peace FM in Sigana. I buy Sadia near buying corner by Babadia, and a Peace FM for. Send your Akwesi Aboagye no make sure somebody jinas our grounds no na mo jinas our grounds na workers no mo nso adwuma no me egu a mo na comedy mo o police upon ne Kwame Despite no sika adwuma mo ye yin sika ni kuna account mo bank mu account mu se me tie me si me pejam se meto amagba omi a obi ntimi ya mehwe sana mi pejam sase meto ma John Dramani Mahama nso a obi ntimi nya mehwe mi pejam sase meto ma Alan Chamati a obi ntimi nya mehwe mi pejam sase meto ma CPP a obi ntimi nya mehwe mi pejam sase meto ma Cheddar mi aminu abema Cheddar kwambedi akwa obi ntimi nya mehwe na mi hu se ya papa vice president Bawumia penipa be ma ho aya akono penipa ebeba ho aya akono no me campaign ma because John Dramani Mahama o mfi ba people fro na o so fi ba people fro anti sa o politics awo ye no somebody dada no ani atemdidie ani nkontompo ni akohwia mo na mo se party no ona mo kwesi poku tema general chairman Echiao Reverend Anaya Airport Residential Echiao you have strong MPP pa Echiao Amichia Alan Alan Cash Echiao Mamichia Honorable Chinto Echiao Asuma mi ken me tro zimpenifa me bomni Samanyi Nicolas Omanie champion fi se ebia mo na mafa no se ai urari akopo so nkasa magba omia dia ene o se party o boa ma ne collapse o ye poison ye gwe enum no asino ojimefo bu na ja ten eni ntia ojimefo bu na ja atene eni sabi Nicolas Omanie champion obetima Fred John Dramani Mahama se papa because Mahama betimi awo ezu bu na ntia Bible say we are chimney for. Bible say we are chimney for. Who pu eje nim tia na wapeja. Ha? Nicolas Omanie champion. Who pu eje nim tia na wapeja na. Mami mi saw. Eti odi ene ekoso Ghana na papa unhu, boni a unhu. No ka say mami last kick no. Asina de obu nka nimu no eni beti yobu nka nimu eni beti ti Akwesi Aboagye the Dare boy se ohun se oya de ne nyamafo sopa no ntinani aden ati on san ma kwan osi kona kosua guys we edim gwasia Akwesi Aboagye ya in fact indeed you have done all massive work so we are ne be kan we susu me ya ba ka papa wa yo obega se papa do NDC ni me afuto na me be tutere me tere konkoro na toto ho no memo pono ho ha ebedu ahwe onye ska top clean no ana poklen na short 20 days we mie gbasa o kese tie do ba bada wo egba o mie huhu o mi na not nesu o mbedi o mu nkomo wa ya ba kwase ya o Nicolas Omanie o ba kwase ya o sakra wadwen no ka sare ensiano asina otini ni fie wo
ahodie pi otini vie na obonefo no baye muwo anytime inti mama ya wo soliti nipa e pa ne chew ti asama me ka for don mama ho akire Matthew chapter 21 verse 1 going tiao Nicolas Abade chapo bidia bi chere na eyi wa no ho mama se be ka se bia we kwase na ya boa na mo me de chere be betete ho no ma chere wo se politics na we na me se wonnim na mo sa atem di dia obi ti se chema untumi nkola ebu chema untumi TV so ba ko pe eno ye ade wonyansem ba ko pe eno ye ade wonyansem me ye se dan ya ena yo mama no ba be ye den wa mobra oba wan sihwe lade chema untumi workers me film din that the black guy too wa mobra sabi wa usi station hono o papa timi bo bra ko bie radio station man kanya untumi ne bebie ne wa betena aka nkwasasam kanya untumi ne bebie ne wa betena aka nkwasasam o ya nua mo na asehia obi a reject nanso ayobi mfaso ha young boy say yaba emperifo na di omo bre o enti se munya akwanja se bu kodi emperifo na tema ya mo nwene ho mayen kanokre ya kanokre we free HSS SS ni free wa MPP muntu mum presenter aduma aye quality se wa hospital muntu mum presenter aduma ti se Legon teach hospital muntu mum presenter aduma ati se ay Kumasi market ya mama siye hospital ya ka hospital ya ka Rose muntu mum presenter Captain Smart dani your friend ebisa mo MP mo se MPO se wan se ommo aduma wan ba ko ni nyina de ongoing miami area meti no road omo ye no omo dimirika na ye gota sa 6 months akai mo de be hwe mama commission aduma enso at the end of the day ya tutia no edan wan ye because mo de nkonto po be ka kire Ghana po e ma ne Ghana po mo edan no attention for ko interview for one of road no so o se nipa ye no sa fi mu twim mu tan ba to atia mo amane champo wa hu bia na hu ye mentna utokura utim ne nkasa we be ma ne odin se sirebo ako aba yanko Matthew chapter 21 verse 1 going Matthew 21 verse 1 going ko o say na wobe ni Jerusalem no blue deftach ngo pepo ne so ko o say Jesus suma de suafo o suma suafo ne se bi no o say na o say won se munko kura edamonim no na entamara mo be hu afunumu ba wasane na homa ne ba wa chechire ne ba gina ho a mo da faako na ni panyina to no ayampia eskafo okrum nya komiti on fafum ben kobi o ti se oda atechem oda dunsom oda nimguasiem oda hwiasiem na so muko fa mra na muko ne bisa mo a mo kan jese ne ho hia ma urade amane champo wenti na mama nso babi wenti na Kwame Cheda nso babi wenti ana CPP babi wenti ana kum party onusu baby wenti ana tira bosom onusu baby wenti na miami nua be ma Nicholas osai kum chacha onusu baby owa wenti na afafranto miami papa Alan onusu yeden baby meslo Nicholas omane ni awo hu akwasi aboaje de wo pa mu kona kosua o person ya politics enya wanwa because nas me say we so akotra untumi TV so ka say wo ya say unua no celebrities ne industry no industry players no do mama na gu movie industry Nicholas
hwebe ma papa panimu anka oyem ma wasin utiri hu sei aise kuba ya sensin ni eja mu fi soro eba Radi Yakobo eti wo o fere ade ha hwedi pa e pa do ma ma chew wo timi e dati work sin hopsin adoye ene hopsin grand people for mi ana to na twene wo Radi Yakobo wo timi hunimi kasa sin hopsin adoye hopsin ah se wa broni ya president say ja o se 2+ ye wa kodwam ye onyo be me oyo be for ko se hopsin adoye ono jirem ye dirty work ki concept to do mama so ene o se wo se do mama ye oye angel oye pita odike na me kai no odike so be patch say do mama fa ne body channel obi ti say akuadonko ye mama akuadonko a wontimi ntiro ne din akuadonko do kora wono MPP fo ko share na ti say ko concept to do mama so ane ekowiesen ko fiado makoye do mama ntebos na wo ye wenyina na Ghana fo hu anto aba ma ho na osei ne doso na osei no e mama kora no me ko kase manto me ko kase Radi Yakobo ti asimo se mo kwa mo ga yese no hu hia ma Radi ko enai no sina ye nyina si na de odifo no ka ye no odifo ne ka na ye den abem se to aso osina monka nchire Zion baba se hwe wohine reba unchen ojo na oti afunumu ne afunumu a wasoa no nioma abasu ye shade me kasa me quotation to so a yanko the same Matthew 21 and 43 ko down man ko 43 man tetetem e wa ko 43 no eya ba na wandi jo mama atem amu kansam ena mama ko fa girlfriend mama ko bia Ghana skadi ko si hospital wo Dubai wo si ni pani ko Dubai no be chese hotel we jo mama de odi Ghana de be mano ensembe na jo mama Ghana fan campus na ne kufa mi do nyame wo kan e be ba be fawo yakobo ye mama wa dwia ba fie Udi agro ba yira. Udi agro ba yira. Captain Smart, ya china tuma baburo o se de timi no ntia fa no. Dan bongo ade esko kan sam tia ye maame Rebecca ne wa ya de. Kola we chi no, ye discipline no. Ye yana ya kaya kabe. Ayifu nyina da ne ma asofo adane ma ya papa ya se nyansafo emu ohe papa we election time wo se do mama ba nfia ba ma ni Ibrahim kashi na on ade no se ne kraman no o kraman ko bie ma no hwe wo mo sofo oboni trim kasem a ebi ni ho ene ana kufu ado de o kwa hemfo ho a o se sori de na chi am o disrespect wo mo adana na odu otumfo ho a won kan chese otumfo so na chi am afi men shamu ko MPP Asante Man eya o stronghold ba so me ka chemu ni onyame aka kire me this year Asante Man beto abati MPP papa amuntumi nyina no krono be yedin krono ebe yedin mo bi so ko na ko na Japan ti eye ni so si ade mo nyuma ni bi etoto ho dia nka ne pa bedi na kufu ado atempa digba o me atamo ade tonfo aboso kanfo nuwa ho ba o me me bra pani ya president me vice president me sraw monchi kraman eye Nicolas Omanie champo mo fa ne shegeji ko mo fa na nshemu a
obeka nsam nipa nya ho odo nipa wo ma na ebekọ ma nipa to abetia bo tia so ma ba bo no kan 43 no 43 no o si yenti na mesemo se obeji onyankopon ahenie no afri mu nsem na mo de akoma oman a ebetimi di mu abaye de mu aduaba abeba me sani out Shadio MPP nipa timu di se mba be ni a year of road, a year of that, a year of A, a year of B, 1D, 1F. Nicolas Omane Chapo, Chaba, Chaba, Pebet Savias in I said, Hana Kufa, I be a pretty. And now Cock Mudia Cashuna and Cosso. I won't party patches or Mopam, or maybe a patch on year. You meet my correct juice. Sugar factory, you closing it down. Obi timi agya mana ye nka ba to aso amaneta ho hu na school free na wo ka no aduane di sem kra ho odin ho inji oman nyame agi afia bi bizamo inji wo kra na nka wonim gospel nka wo de nkoto sane worship be ko nyame anim na wasu afrese on fa pipi fum so nche no mom second chance because me believe when they say who can look now was no ogura ne namwa o hwe de brodo madua so no okone dua ba kwa ekusu anso no se mun twantontwene na ohwefo ne kasa wura mayem fumfuru asene fo bolo ngu asen na ebia afisese ye beba no na aduane wo so ka wa unim twere no wa utumi to worship no gospel no ka ba esa de we and that ya papa Matthew opoku prempe media don't lie, internet don't lie, social media don't lie. Dum sobre da pani wakofa Mary plant ni boy say ya mama Matthew opoku prempe mra pontonga se MPP bai light omo de kan huni honorable chairman sa said MPP phone nya hwe producer hwe sa video no na ne NDC 4 year na I'm for being count. What to radio so, and he said it. Because that's a man chapel. When now we become be at nipa. Now better than nipa say mama so be church education. Near church assembly to say to say kwesi aboaje the darling boy. Enko gogu no gogu. Now who to want to funk it out. Akwesi aboaje expose who say who the videos audios are sending no. We are about bomb nipa nyinati. Shame. What go nyame ahini ehu fi. Wodi wafu agu nyame ahini mfi wie mame pachamento aso aduanana aha ose na de obehwe obo yi so no na obebubu na de obehwe ne so obepeche no aduanan num no ose na asofo mpanimfo ne farisifo no ti ne mebu no wo hunu se won ho nsem na oreka enjeye nti mama prophecy bia wo cheto ho eye adwuma ena asof mon kama no ndumie ye hwe nim guase asof woji with the MPP regime enso na asof na no wana momusu ana wo pacho mi hu papa oyi owusu bempa edim guase be no anye party no bo an kra ya chini kotum ye jena kaya kade enso ne ya papa owusu bempa na jina wo se Baumia wakomapa, yes, indeed, or wakomapa. But party now will feel mobile. I will custom any or say, I shall Munsama, and in Kuntumpo, I shall Munsama. It's all shell and a kind of correction. And then, Elpo Subampa, it me permucan grass, Ghana upon country, your presence or mining kui. Near Otadia, dollar coso. Afensa tapite kum odi aba o muso be di atem obetwan kontopo ogu ahini no fi aha ya attention tv ni na odi fa kwase ntwi metena se maji wo bre ma se wada agere na mo mepese se video wonya part 1 part 2 a unni ho ago betie ni na me TikTok so attention TikTok no so mako ho na mako share videos no na mo follow ma share ma bi akoka tapite kumsa na ma share ma bi akoka YouTube fon sase
YouTube for Juma de Sam Omo Yana Pedie, Omonam Quanaso. A running shroud because Niped your matamache. Me, I mean, yes, at all, me bride. Ah, me fan, Casaba Shata. Nibu to me for out to me TV for them, including Father Destin and Ose Kwame, to me, you be at. Because nobody an air. Said ne, Cosia watched the daddy boy to me to Sana Modia. Abazi, unim, because Coswaya Jumapa, no Radibama, or no cracker, and my piano bush. Oh, fee. Yami can say, she video. Many Peruvians and Kabi. Maybe cook up, your president, vice president. Say, on penny pa, ever man why I cono. Na ama ne campo yen, IFA. A running count, a running shout. Mediani prophet Eric Aquasiampi. But as a boy goes to Publishing Ministry, no pacho. When I'm 0543 41 91 60. Frame na Onyami Amana Yesu Eshaya. A brother yam Bible china, but I be watching. Na Israel and be home. Wow, power. Wow, dear Ayetini. Mauti Mwenji. Bra. But they have answered yet, Juma. Bramami Mobi. Now I'll be dim, I dance here. No, I can't. A running shop. No, you ye, a crowd. Bye bye.